पळून जर एखादो जीव गेलो पीडब्ल्यूडी कडेन ऑलरेडी पत्र व्यवहार माझे चालू जाल्ले आसा. आयज मिटींग आपयला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जी एन ऑल रोड जे कितें आसा पॉटोल्स हे कंप्लीट काम जावपाक जाय. As a MLA, I am speaking as a MLA. I have already taken it up with the executive engineer. Recently also I wrote roads to remake the estimate if required, wherever it is stuck to tell me, so then I can use the offices of the Honorable Chief Minister to get it cleared. तो रस्तो जो गेला ते रस्तो रिपेर करपाची गरज आसा. परत आयज हांवें ईक आपयला जेईक आपयला एक पर मुख्यमंत्रीक हांव रिक्वेस्ट पयर बी असेंब्लीन हांवें केल्ले की मातशे उसगांवचे सगळे रस्ते म्हाजे जे एस्टिमेट्स जे आहा ते मातशे बेगिना बेगीन करून दिवचे, कित्याक लोकांच्या हिताचो विशय मुख्यमंत्रीन अश्योर केला ते जातले म्हणून. त्याच बरोबर हे पॉटहोल्स एंड ह्यो सगळे गोष्टी आहा जे कामाच्यो गोष्टी आहा जे सेफ्टी एरियाज जे आसता बेसिकली आय थिंक देर शूड बी सम एजन्सी टू चेक ऑल दीस थिंग्स सो दॅट वी आर एबल टू सेव पीपल्स लाइव्स. एंड इट इज unfortunate that has happened. I am also going to call on the family, but calling on the family and all this is just an optic gesture, but I cannot feel the loss for the loss of that life.